showing up. Kornet! Oh my goodness. The game ball tonight gotta go to Luke Kornet. U scenariju pobedi ili idi kući, bez Jasona Tatuma, da bi se održali u životu, Celticsi su spas potražili ni u kome drugom, već u Luku Kornetu, a tandem Wolvesa Ant Randall se gostio protiv iscrpljenih Warriorsa. Ali počnimo iz Bostona, gdje su Jaylen Brown i Josh Hart počeli baš bučno. Bili su i tekako prisutni na tabli poentera, ali i zbog nekih nekošarkaških stvari. Brown and Hart, one at midcourt, one in the lane, and they're both slow to get up. And he's claiming that he took an elbow shot from Brunson on that dribble penetration. And the concern now, Hart. He's got blood. He sure does. He has drawn blood. Boy, he's a, oh my goodness. Gosh. He is as tough as they come. The splatter is all over his uniform. Brown je od Brunsona dobio neprijatan udarac u prepone, ali najdeblji je kraj ipak izvukao Josh Hart, kada ga je, iako nenamerno, Kornet tako udario laktom da mu je otvorio glavu. Ali Josh je pravi ratnik. Ustaje, otresa prašinu sa sebe i pogađa oba slobodna bacanja samo minut kasnije. Istini za volju, i on i Brown su eksplodirali u drugoj četvrtini, predvodeći svoje ekipe u ovoj zategnutoj bitci. Brown, three, trying to tie and does! Now they hand off and they switch. Brunson, Brown will fire. Brown has it rolling here. Brunson again, another screen, and a drive, and a feed. Hard three, sideline, bucket! Brunson down low. Kicks it out, Hart three, Cord! Hart nails the triple. Well, for Hart, 2 of 3 from downtown, 13 of 14. Brown, big night so far, and he continues lacing one from 3. Nakon razmene vatre u prvom poluvremenu, kao što i jesam očekivao, meč je totalno bio izjednačen na odlasku u slačionice, ali sigurno nisam očekivao da će se nakon povratka sa pauze dogoditi ovo. Some shoving right now to start the second half in an elimination game. And Hart and Brown, they got locked up right here. Here's the shove from Hart and the retaliation from Brown. You can't grab there. You can't grab there. Pretpostavljam da je Jaylen hteo da neko osjeti bol koji je i sam osjetio nešto ranije. Nema druge logike. Mislim da Josh čak i nije ni obratio neku posebnu pažnju. Ali daj, ne možeš se šetati u naokolo i tako hvatati ljude za genitalije. A nakon što smo nastavili sa košarkom, 100% sam siguran da niko, ama baš niko, nije očekivao da će ovo biti utakmica Luka Korneta. Porzingis not giving you anything. Sneaks one inside to Towns, knocked away inside by Kornet. Kornet comes out and Hart drives right at him. Kornet with his third block. So it was Mitchell Robinson for the Knicks in the first half. Luke Kornet for the Celtics here in the second. Fin Lukov ubačaj, a onda i 2 vezane blokade nad Townsom i Hartom, što je dalje dovelo do 2 trojke za Celticse, što je značilo njihovih plus 13. Ali što je najbolje od svega, Kornet je nastavio da bude prava napast u odbrani. One, Hart for 3, rebound Towns. Knocked away, another block, 4 for Kornet. Brunson driving in on right, another rejection. Kornet's got 5. Wow, još 2 čudovišne Lukove blokade, čime New Yorku stavlja poklopac na obruč. A sljedećom sekvencom Kornet publiku dovodi do ludila. No, he doubled another block for Kornet. Throws himself into the stands to keep it. 6 block shots. White, McBride closes, and Kornet is down low. Kornet's open. Hauser the assist. It's the biggest lead for Boston tonight. Hard on the ground. There's a turnover out of bounds off of New York. Bila je ovo prava pomama za Lukom u dvorani. Sa svojih 5 blokada u četvrtini odigrao je ogromnu ulogu u zaustavljanju Knicksa na samo 17 poena, a da ne govorimo kako je samo svom timu doneo toliko potrebnu iskru sa klupe. A ostatak Celticsove ekipe je znao kako da prednost od 15 poena nadogradi u posljednjem periodu. Side to Robinson, deflected by the Boston defense. Holiday 3. Rebound Horford. Perry shoots in to put it down. Holiday free from 3. Što je Boston šutnuo, to je Boston pogodio. Čak 22 pogođene trojke uz 45% efikasnosti. Šuterska elita. A Jaylen Brown je odigrao kao pravi lider i zapošljavao je svoje saigrače kad god je mogao. Ipak, Luke Kornet je bio onaj koji je stavio trešnicu na šlag. Rejected Kornet! He is a one-man wrecking crew. Playing handball out there. 7 blocks,
7 by Luke Kornet. As great as Derek White, 32, Jaylen Brown, 24. To me, the game ball tonight, if the Celtics hold on and win this game, gotta go to Luke Kornet. Really showing up. Kornet! Oh my goodness. Luke Kornet. U zapanjujućem toku događaja, Luke Kornet je upisao svoje ime kao heroj Bostona u eliminacijskoj utakmici. Za ne poverovati. 10 poena, 9 skokova i najvećih 7 blokada u karijeri sa savršenih 5 od 5 iz polja. Definitivno meč njegovog života. A mojim Knicksima nije bilo od pomoći ni što je u međuvremenu Brunson zaradio 6. ličnu. Ali bio je dobrog raspoloženja, mašući fanovima sa velikog ekrana. Na kraju, dominantna pobjeda od 25 poena razlike za Celticse, koji dalje zaostaju sa 3-2 i idu za 2 dana u Madisonu nadi da će produžiti seriju. A Warriorsi su bili očajni da učine isto, nadajući se Karijevom povratku za meč broj 6 kod kuće. Ali stvari baš i nisu išle po planu. Great action from the Wolves right there. Spencer, there's DiVincenzo again. Lazy pass, turnover, dunk. The big Ragu got him on their feet. Wolvesi su leteli po terenu, bilo ih je svuda u odbrani, a stizali su da bacaju i cepeline na svom putu kao 8 poena prednosti u ranoj drugoj četvrtini. Na drugoj strani i nije bilo nekog pravog plana kako im se suprotstaviti, samo nekih individualnih momenata inspiracije, poput ovoga. Baš kao i u proteklih nekoliko utakmica, Butler je i sada bio tih, ali bilo je očekivano, jer je bilo očigledno da nešto sa njim nije u redu. Mnogo se izveštaja pojavilo govoreći da se bori sa povredom zgloba i bolovima u leđima. Obojica su Green i Kerr obratila pažnju na to tokom pres konferencije, ali Jimmy je i pored svih problema smogao snage da zaigra. Nasuprot tome, Randall se osjećao odlično. Julius Randle shooting at 35% from three-point range. Randle running the floor. Randle taking out all comers. He goes! Sa 10 od svojih 29 poena u ovom kvartalu, Julius odvodi Wolvese na plus 15 baš na odlasku na veliku pauzu. A Stefu se sve ovo nimalo nije dopadalo. Možete vidjeti razočarenje u njegovim očima. Zaista mislim da bi stvari bile i tekako drugačije da je i on bio na parketu. Imajući sve ovo u vidu, treća je četvrtina pripala Minnesoti. Edwards steps into a three. The lead is 18. I'm ready. But he came back healthy from that adductor injury. They've been a different team. Nice move by DiVincenzo. Looking to pass, he ended up scoring. It's one of those good news, bad news stats. Edwards. Randle offensive board, put back. Timberwolvesi su dominirali na oba kraja, pa je prednost još pre posljednje četvrtine porasla na plus 25. A ovo je nešto što ne razumem kod trenera Kerra i njegovih rotacija. Držao je Kumingu zakovanog za klupu sve dok se Steph nije povredio, a on je od tada njihov najbolji strelac. Onda prikucava Mosesa Moodyja za klupu tokom čitavog meča, pa ga pušta u igru kada već ne može da stigne. A šta Moses može da uradi? Moses Moody got it. Wow, it's got to feel good for him. Warriors went 7 with him. Moody ducks his head and goes in and scores with a foul. And now Moses Moody springs free and he hits a three-pointer. Sa 3 vezana pogotka dovodi Warriorse na 9 razlike za samo 3 minuta. Zašto je pobogu ovaj momak presedeo na klupi prvih 36 minuta? Kako god, njegov je trud stigao malo prekasno, jer Wolvesi nisu ni pomišljali da prokockaju priliku da dovrše protivnika pred svojom publikom. Anthony Edwards hits a big three-pointer for the Wolves. 13 in the second half tonight. Another Warriors win, and it's right back up to 14. Svestrani napad Minnesote, predvođen tandemom Ant-Randall, je bio prejak da bi se Golden State opet mogao spraviti sa njim, a završne su udarce izveli sa stilom. Julius Randle puts Minnesota back up 13. Golden State home, and McDaniels set up by Anthony Edwards. McDaniels, the high flyer on the receiving end. There's Edwards. Randle running the floor. Randle puts it in.
Edwards je meč završio sa 22 poena i 12 asistencija, čime je dobio 20. play-off utakmicu u svojoj karijeri, najviše od svih igrača u istoriji franšize. A opasno se približio i Kevinu Garnettu, jer mu sada treba samo 35 poena da bi ga prešao i postao najbolji strelac Timberwolvesa u istoriji play-offa. Podsjećanja radi, ima tek 23 godine. Drugo vezano putovanje Wolvesa do finala zapada, gde je mnogo ljudi bilo sumnjičavo prema njihovoj odluci da traduju Karla Anthonyja Townsa za Randla, koji za sada pokazuje da može da igra pobedničku košarku. A to je to što se tiče Warriorsa, pred kojima se nalazi leto, gde se ima mnogo toga za odlučiti. Mislim da trebaju dići ruke od Kuminge i dovesti kvalitetnog centra, koji im je toliko falio tokom ovog play-offa. A govoreći o kvalitetnim centrima, Nikoli Jokiću, koji je najbolji među najboljima, će trebati mnogo veća pomoć od onoga što je dobio od svojih saigrača u prošlom meču protiv Thundera, ukoliko žele da izdejstvuju meč broj 7. Upravo ovde imamo taj bolni poraz Nuggetsa. Pogledajte, a mi se čujemo u sljedećem videu. Peace out!